السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام. From the horn to the coal-fired stroll, the streets are paved with my soul. Nomadic by nature on a road, I've seen and heard it all. Dressed like a Barbie doll, a mom is still having a ball. Sister on a bullet call, sailing in a Dubai mall. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. 20 years still on the dome, mood swings like summer or fall. If you're still chewing China Savoy, you haven't seen nothing at all. Like the power freaking white horn, the bed has taken its toll. Wife, you're too cold control. Man, what the hell is your right? Famiglia Senza! Qualcuno merita della famiglia Senza! Piccolo pensiero, perché se vuoi lo puoi leggere sempre presente quando facciamo queste sempre come la quintetta oggi. Piccolo pensiero ci vuole di ringraziamento. Nadia e Roberto, bravi! Iniziate a tirare. Nadia e Roberto, tanto per arrivare innanzitutto. Allora, lo do un premio perché loro non è che ti aiutano qua in Italia, ma vivono in Africa, in Somalia. Questo è importante. Sentiamo. Vediamo anche il capitolo. Terzo classificato è Baco. Andate consapevoli. Carmela, vieni a ritirare. E ci do Baco sono quelli che è sempre vicino a me, a noi, alla comunità somala. I love you more than my love. أحبك يا حبيبي نقبل من سنة وجهك العشق. Aspetta che arriva il pezzo bello.